Mga igsuon, karong adlaw, November 1, dili kalagkalag, kundili piyesta sa tanang santos. Dili lang usa, duha, tulo, tanan nga santos. Whether gideklara sa simbahan katong mga nailhan nato, or wala madeklara, nga wala ta kaila, or inyo bakahang mga paryente o mga kaila, nga tuana sa langit, kuyog sa Dios, mga santos sila tanan. So ang unang pangutana nga atong tubagon, nga atong pamalandungan, lisod ba mahimong santos? Kay basta manggod musulod sa atong hunahuna ang pulong santos, para nato lisod kaayo apson, taas ra kaayo, balaan ra kaayo, sa mapananglit Saint Teresa of Avila, Saint John of the Cross. Father, di man mi kaapas anak nila, kay grabe man na mangampo, balaan man na kaayo. Mga igsuon, ato ng tubagon, pinaagi sa giingon ni Mother Teresa nga santos pod, Saint Teresa of Calcutta. Unsa iyang giingon, atong i-paraphrase. Holiness or pagkasantos is not something extraordinary nga para lang sa pipila ka tao. No, it is ordinary because it is our basic duty nga kada adlaw dapat ato nang gipuy-an. God made us to be holy every day. So mga igsuon, naghisgot man taog ordinary, kana di ay si San Isidro, gatuo mog extraordinary na sa dinhi pa? No, farmera, mag-uuma, pero San Isidro na karon, naa na sa langit. Si Maria Goretti, extraordinary? No, ordinaryo rang dalagita, pero karon Saint Maria Goretti. Mga ordinaryong batanon, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, Papa, katikista, sakristan. Si Agustin, mas makasasala pagani nato siguro. Pero Saint Augustine na. So mga igsuon, ordinaryo ka, ordinaryo ko, why not? Mahimo pud tang santos. Okay? Now, unsaon man, Father? Kung politiko ka, simple lang, puy-i unsay dapat puy-an sa politiko. Dili ka mangurakot. Kung pare, magpinari pod. Kung negosyante ka, ordinaryo ra kang negosyante, ayaw panikas. Kada adlaw. Kung estudyante ka, di po ka mangawat, di ka mangupya. Kung ginikanan ka, simple ra, be responsible sa imong mga anak. Kung bana ka, asawa ka, be faithful to your spouse, dili mga bit. Ordinary people. Because holiness is not extraordinary. Kada adlaw ato ng buhaton. Now, ang last question. Pero Father, yes, mabuhat man na namo, usa ka semana, duha, pero diha rataman, Father, pagkasunod semana, balik sa dati, gihapong sala. Dili mi consistent, Father. Makasasala man gyud mi. Well, kitang tanan makasasala man. Pero tapuso nako ning pamalandong, pinaagi sa usa ka quotation. Wa ko kabalo kinsa or asa gikan, pero ako lang ning nalabyan og akong gi-memorize. Hinaot, mamotivate ta ani. Saints are sinners who keep trying to do good. Ikaw man na. Ikaw na. Saints are sinners, you and me, who keep trying to do good.
Mga igsuon, just keep trying to do good. Makasasala ta, pero ayaw undang diha. Keep trying to do good. Saints are sinners who keep trying to do good. Ikaw man na. Okay? God bless.